Lunch package ke chua joy ne pen ke so kachilang kisung thik tik tik kaningri. Kicingsi duarbogri sar chibat laben sar ke so amai ki paman. Kardom pini prime tama birtalong penili sami promilati mungpi non birtang ton pen arjuponikta. Thangthangni phai ke thomarni Dolamara Cultural Complex along Duarbagri rong asaramay tumpen patirpi ponsi kechengsi Duarbagri sar chibat lapen sar ke somai paman pon. Labang somai ki padopon kenang sot laki Duarbagri arlokido rong asar do anatum sitami jongjung pen sar kachibat unia tum sitami sar chiman une chia phansi la somai paman pon no pusi klarda pen pachini pon na pen la somai long pensi chokche lele do an sitami jethan rap sar pensi bidi sori sita chipi seroi pon pusi rong asaramay tum pen than pachini pon. Sar ke patla pen sar ke so mailong bapuram ingti wofong asar longki terang rohang asar verteron hema asar babu terang lunsepo atum pensi sar ke baramai chipahembu ponsi sar bat ponlo rong asar the sar ke tuji binong pulote sar ke barang tenga bangke mekhang hema Sarbati, aku se doji, se pen, koi muda. Duar baguri bangke kicing silo, duar baguri lo bangke sar ke batla no son, adu wirat cilu pen, ilong ke batla bangke kicing sila. Muning muni dota hai ni tuji budekte, adu bom josi, jongjung josi ceso dekte pulotan deh, muni tum dagrat pangrum pen su pulotan lah pulo pulotan kiciso ne daji, agak masih be kado wirat, jorki pen jesuloi, jorki pen kado wirat suloi jo, siksidu rona teng pen, itum karbi rong asar tu, bangke kado wirat suloi, lapen karbi yang longaran panelitan kakung lain je pini lada itu duar baguri asar hoi pen. Itu lekan kantung bangke, je, ini tu lakado be bongkrok bongcing, kan ke kat, pinang tu bangke, lason, kong hari orang pinang posi Kristen orang long, cicu, orang asal cicu ne, cicu long le, lapen ke aron kimi, lokimon nunta me lason sih kini gitu, lapen rong asal ahin dan kita me, cintong rong hatum ben kita me, lagi rong ayam dikupsi. Bukan kami babu begini koron itu kan. Apresi bangan itu masih sahabat tengge kali dalo bang truk pulau itu 50 km teng bela so teng sirung cirek tanah pina lo. Maksud tak api bange pina tu bange laso lama penli ni lama jadi penmat pina tu bange cirui nak kau lo. Rong cidam monduli cidam lu bote pina bahir dat. Asrom cidam lu bote di rong long ledet ko lah. Hai pini ke mata dulu tai. Ni licin ni. Jadi laso mana jauh ni sini tu bange lanon banget kau marjap cuma tingsi, cocok lah. Lapen ke kacisu ni tu sar cepat, lapen kacisu bangke kado wirong kerjaan. Lapen sar kimi ke bat pon laki Divinson terang bacekrang Martison dimong rong marjong kerani lekhe ram lekhe arong labang ke thom atum hendo. Lapen kado kawe bang krehini atum sar ke sudunlo. Sar ke bara maelong kachitong dun aluhi laki Duarbogri VDC Chairman Sarkoi Rongphar Daniel Terang Robinson Rongphar John Kathar Dhoniram Rongphar Sunaram Singnar lapen anparta Duarbogri arloke do ana ronga sar lapen Sorkari Kangbura lapen bang pharo ke thom sosi aradatum chitong dunsi mesen pen sar ke bara mai pachut pon Mensin Rongpi Karbi Daily News. All India Radio Difu Center Ningkan Inkorapho Keplengarni Rong Mirdana Long Katalon Pon Union Minister PA Sangma Minister Kedua Hutsi Difu Radio Center Nang Impuponlo Inkorapho Kechogamai Long All India Radio Difu Along Cyclem Bangatumpen Lun Kilun Lapen Hirjur Kehir Pon Patu Bangso Amailong Assistant Engineer Lalmoni Lapen Program Director Jonis Rong Pharatumta Chitonglun Ningkan Inkorapho Kechoga Himta Ingthan Pon Bangso Along District Press Club of Karbi Anglong Amai Phusar Kiri Rong Hangpenta Chitonglun Si Aliracham Pidun Nituma Pherang Kepen Rajiv Rongpi Karbi Daily News.
Thang ni phai hini arni bang pharo isi MBBS class kang bubon amailong lunch package along poison ke doko gajok package lunch ke chudun aradatum Difu Medical College pen hospital along keso kachilangatum keso thek kaning rilo Difu long ta MBBS kachari long pu arjulong si suri araratum aning chuparong rintilo atheki kiduk kelak araratum mate karbiang araratum ladak methangalong rialong bangso DMCH nangkibike mepiklo lapen methango somaratum aphanda ladak tebok het methanga dimalong amat pacholi dunlang popusi aning chuparong rintilo lasi niphai hini arni DMCH kechengsi MBBS class kangpu amailong aningarong pechitong dun rintilo bonta isi kamang humimi alam bangki bangso amailong lunch package chalong food poison ke doko gajok ki ongdung araratum kiso cholong loklo non bangki laso biryani komat sik order damlo lapen bangso lunch package konar pensi kewanlo pusi radatup karjukang tunglo birda kilongdun atenki non amat bang pharo isiran narkeke amodi datum DMCA chalong kiso chilang ponpomlang kalang hadi Sani, entahlah dah kering orang tu kicudam, kupipi lene pidun kan? Pike, si bangke peker nasang bong ke bujia peker do ke ladu, inke asam kocuri adu masuso ke parke orang borfi punya kupini lacok, inke si bangke asam pola bhat dan butile dak duita. Jangan tum non pisi pupo सरकार फना चलांग नहीं पसी पुpo मा मदे पिलो पुजी के Sidangan popo, itu nak itu di mana tenor. Ini, nali tu orang tu nama? Sirikannya. Sirikannya. Mana sirikannya? Sebenarnya pipi itu marah. Kicu pengkisu ke fotum pan, ni tum kelang je pansi kici bertai pansi bang iglo. Ladak bang pen, ni tum thek long lo, la pen berta long iglo. Je lahai kicu hormu pensi. Lason ceplang ik dadlo non tame bang pharo isira plikebra isian armu lason ke phodo lancho takalilang lapen ha belek heloving hevelung atokido tum kwan tong ke so ne non tame aphailong lelang lapen ningduglo ladak jitu ke chopen bukulianat inut be sanghus tame alang apran dam nangjuilo la sahala sopran ke dam aphan government la pen sarkar hin pen hala so purial phan lak inko ya tangka ke lang tum pinang po nili tum la ke demand kurilo la pen latak kiso dak ditu ke meme tum an phan prap jin pen se ke lang nangji aru akang tu rai sai pinangi polote akhelo ke pon antame sarkar tum sila so khoros mukhabang alang tum pinang po athema ladak ke সাধারণ এনে ইসিয়া পাবলিক প্রোগ্রাম কালি লাদাক মেডিকেল কলেজ কাংপুয়ানি বাংসি লাসন চিপলাং দেদলো লাপে তুম চোরনাঙ্গি আপ্রাং li tuma former chief minister Turun Gogoisa la kado kawe kar bianglong ki du kelak inglong so phani ma thasi la so medical so institution ang pilo jate yani tum la sona ang denglo ki charli long ye phan lan jo se doctor ki manji phan wa fis tamela so kang puani si ladak chief minister do health minister do lai ki do et adim si la son incident ki pholong bangke la ke unfortunate la peni tum ning duk chepaklang lo la son cheplang pleda nei la si la dak bangke so dak inquiry jitu en bisarnang po la pen jitu hala ke photum ans tame justice long nang po justice ke long ke paka abisar kuri nang po la hala ni tumahin pen pini ke hang adiman ke Lapentu laso lunch package pojon ke doko gajok banghini apran ke dam nang lopusi birta ribdun no Rajiv Rongpi Karbiteli News Pinya berita bangke lapor si kangton boneglo dome thakbe kurang thu